Jadi lihat ya, di sini sekitar di Federal Highway gini ramai mobil-mobil, supir-supir, bertaraf manager, driving, cruising, slow banget menuju ke sana. Ya, memang slow banget. Ramai manager-manager lambat masuk office karena driving mobil-mobil sekitar di sini. Ini sekitar Batu Tiga ya, Batu Tiga Shah Alam. Gue bukan orang sini, tapi gue hanya mencari pekerjaan gitu. Lu lihat sini berapa ramai mobil-mobil supir driving sekitar sini. Semuanya driving cruising banget. Ini bukan apa ya, bukan kerana dari segi petrol consumption, tetapi dari segi maneuver steering fluid itu. Jadi waktu panas banget ni, konfirmasi driving experience-nya amat berbeza banget di sekitar di negara orang ya. Steering fluid amat diperlukan bagi memastikan industri mobil serta logistik bergerak lancar. Jadi rekomendasi gue itu penggunaan recycle cooking oil diguna pakai untuk improve Bernoulli principle bagi memastikan steering monorack bergerak lancar. Jadi of course ya, dari segi sealant steering monorack, dari segi motor steering monorack harus ditest sama ada recycle cooking oil boleh diguna pakai. Kenapa ya? Cooking oil dia punya hot boiling temperature amat panas banget ya. Ya, lu lihat sendiri ya, dengan penuh Bunsen Petronas gitu, sama material cooking pan gitu atau kuali, boleh dites menguji sejauh mana steering fluid boleh diguna pakai. Jadi steering fluid gua yakin boleh diguna pakai untuk industri mobil-mobil sekitar di negara orang ya. You lihat sendiri berapa ramai supir-supir bertaraf manager enggak lagi masuk ke pejabat kerana busy banget driving di sekitar sini. Ini menunjukkan sense of signal pattern changes yang amat ketara. Jadi lu lihat sendiri daripada opposite direction drivingnya smooth saja, tapi di sini semuanya busy banget. Ya, makasih. Itu penjelasan gue tentang steering fluid. Ya, rekomendasi menggunakan recycle cooking oil bagi maneuver kenderaan-kenderaan mobil serta heavy vehicle logistik. Terima kasih.